Jehova namandla Nkosi yamakhosi mdalezi zomhlaba moya ongcwele uNkulunkulu ekuphila nankosi yamakhosi ngiyamkhulekela mdalezi zomhlaba moya waphakade moya wenkazimulo ngimcela kuphila Nkosi yamakhosi akube nenhlanhla uzophakade amen beka lapha kumina ke khehla lami mangithi ngiyakhuleka lapha ngithandaze uthi umoya ongcwele kumina kodwa kunesimo lesikhona kuwe emzimbeni wakho kuwe empilweni yakho uyathi ingozi kimi yazi mama lo mntana wakho kodwa noma kuthiwa uyasifunda isikole manje ngibona ugcine isikole mina uyasiyeka lesikole siyamehlula athi ingozi kimi kukhona into ekhona ngaphakathi kuye egazini lakhe lehamba ibe yisiphiwo la ufuna ngabe ugxila kuyo njengomuntu engabe ngithini uba umuntu ohlabelayo noma ogida ingoma noma umuntu wesiginci yathi ingozi kimi ngikhuluma kahle manje ngoba uyazi ngigcine ngibona amashwa lahamba kuye avele kuye emzimbeni wakhe angaze agcine aba nezinkinga esikoleni thiwe mama buya umbono umntana wakho sewenze ukuthi yalo sekunje yaso nje uba ngikhuluma ngokumanje nenkinga ukuthi bayafunda esikoleni into eyifunde manje aje futhi abuye ayikhohlwe manje egameni lenkosi khuluma kuzwakala mina Nkosi angizwaba wathi mangwela lapho ngiyakhuleka mina ngithandaza ngigcine ngibona amashwa manje ngagcine kuba ngumuntu engaze ngithi mina ngabizela emacala esikoleni ngigcine ngena nesimo samaphoyisa aze kuthiwa akahamba ekhaya ufuna ini umzali ithi ingozi kimi le ngqondo yakhe kahle kahle yagcina iyafasa la lesikolo akayiboni kuyinto engamsiza engaba likusasa lakhe lesikolo kukhona lengaze mina ngigcine ngikufuna ngikubuza kuye ngokwenyama ngithi yini kahle lana oyithandako uthanda ingoma noma ufuna isiginci noma ufuna ukwenza yini ngoba ikhona into ekhona ajule ngayo ngaphandle kwesikolo egameni lenkosi isiginci baba uzwile ke mama maki uthi masiginci nje lakhala lakhe lakhanda lakhe indaba yesikolo ayikho mama so ngesikhani wena umfostela lesikhathini silisasa lakhe kodwa kukho umuntu afunda isikolo asicede but lokuqeda isikolo kungamsizi asizwe ngokunye okuyisiphiwo sakhe angisho isikole akaseke but kuba sekukhumeni kwakho naye njengomntanakho ufunda abantu ba grade 10 uyosiceda ngentatha lesikole mama uyabona mama ikhona into ekingene umntwana kuthiwa ungena estagini mangabe ingqondo yakhe ingenalo ukuthi ngifuna ukukhula ngele bazali bami le stage masemhlula uyemitha vele so naye babe imhlule lento eyisiphiwe kuye egazini lakhe ngasicede lesikole lovela yabo nje manje uzofail nje bafailile kumanje uphasile baba manje uyabe primary report awupasa uchazela zange akabhala engilethela na vele usuke waba nenkinga kwaliwa ngicela ngayengeza phela kuye la akubona lenkinga zokulwa nokwazana nje samfaka indaba ekhoneni lengola so uyachubeka akazange asabhala nje vele bese kuyaliwa ke so uyazengelwa so vele uhlele baleni namanje ake ngimlethe la sike sibona ukuthi mhlambe khona into esamsiza noma vele kuze vele achubeka ehlalele phansi ufuna ukuthi vele bazambulala bafaka umbulala vele kumanje ufuna ukuthi aqushwe lo baba lo manje ngoba kunethimba elikhona elimlendela kumanje elifuna ukuthi ngabe uyasuswa yes bekumele kube ngathi kuba nemicimbi nyana abe khona bese bam-attack lapho kulo mcimbi lo yonke mama Wala kunjalo ngoba kulama kulezingane nje kuphela khona umuntu obazana ufikele ngoba umuntu obazana ayicela ukhona ngalapha emakhaya shothi lento obazana umhlebela mina utshela umntana kubo naye yazi ngokuhlepela lana mama mfethu lo muntu lo owabazana kubo akakade uthi uyamfuna manje wabelena ngasamkhulu somfunela abantu yes ene kuyawufika ngazuthi lo ahamba naye yena bawufika ngathi balwa nalo ahamba naye kanti target nguye vele ayikathi thina nalo mngani wakhe awushaye kuye exactly mama and uzofa mama uzofa phela wena uzomgwaza nangembheka lapha esibukweni uzomgwaza kabi yes mama